आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवीना पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुरदा टोटल लॉकडाउन मरम ओइदुना लंबी सोरोक पुनमक पुंगताक ताकले लॉकडाउन सांगथेखिबदगी मियामना तंगाई फदना चंगबा पोलमसिंग फंगबा वारे हॉस्पिटल दा लायंगदुना लेरिबा कोविड-19 ना नारबा मियोइसिंगना स्मार्टफोन अमसुंग टैबलेट डिवाइस सिंग सिजनबा याहनबा केंद्रना हाइरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ना साबा कोविड-19 वैक्सीन भारत अनीसुबा अमसुंग अहुमसुबा तांककी ओइना मियोइबदा क्लिनिकल ट्रायल तौनबा अयाबा पीरे अमसुंग मचिन मौपागी मरक्ता अखन्नबा अचेतपा मरी उत्पगी कुमई रक्षाबंधन ngasi लेबाकी मफम पुनमक्ता पांगथोकली मणिपुर टोटल लॉकडाउन मरम ओइदुना लंबी सोरोक पुनमक पुंगताक ताकले तंगाई फदबा सर्विस की थबक तौबा खरा चतोक चसिन तौबा नतना लंबी दमी अमता चनअद्रे लेकाई की यावना कैथेल दुकान सिंग थोंगलोना खिबदगी मियामना तंगाई फदना नुंगतिगी चंगबा पोलम सिंग फंगनद्रे मफम खरददी लेकाई की चंगफम लंबी सिंगदा मितोप चंगबिगनो हाइबा साइन बोर्ड हेतुना संबल खाजिनबसु उरी अमरोमदा पुलिसना मफम कयादा मपान थोरकपा मी सिंग चेक तौदुना तानसिनबा अमदी लाउड स्पीकर सिजनदुना मियाम युमयुमदगी थोरकतनबा लाउबो उई इम्फाल खक्तना तना जिला अतैदसु लॉकडाउन अमसुंग कर्फ्यूना मरम ओइदुना लंबी सिंग खुंताकलान सिरे थौबाल जिला ददी कोविड-19 पाक्सना संदोरकलिबा सिगी येंगलगा जिला सिनथुंगबदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटना थमखिबा कर्फ्यू ngasi 13 नि सुरे जिला असिगी लंबी सोरो खुंताकलान सिबता नतना कैथेल सिंग अमोट अकाइना पिक थल्ले अखोगी थौबाल पाउमिना हाई कैथेल अमसुंग दुकान फमनखिदबना जिला असिगी मियामना नोंमगी चंगदबा याद्रबा पोलम सिंग फंगनबा होनबदा अवाबा ओइरे मियामगी अवाबा सि कोकहनबा खुदकता मित्येंग चंगबिनबा सरकारदा अपील तौरी हॉस्पिटल दा लायंगदुना लेरिबा कोविड-19 ना नारबा मियोइसिंगना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा महाके इमुंग मनुंग अमसुंग मरुप मपांग सिंगा वारी सानबा याहन्नबा मखोइदा स्मार्टफोन अमसुंग टैबलेट डिवाइस सिंग सिजनबा याहन्नबा केंद्र सरकारना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी पुनमक्ता खंगनख्रे मसिना अनाबा सिंग अदुदा पुक्निंग वखलगी मतेंग ओयनी हॉस्पिटल की वार्ड सिंगदा मोबाइल फोन सिंग सिजनबा याहल्लबसु अनाबा सिंगी मरी मता सिंगना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशनना मोबाइल फोन सिजनबा याहंद्रे हाइना वाकट खरा थांगलकपदगी केंद्रना चिठी अदु इखिबनी असमदा अनी सुबा प्लाज्मा बैंक तेजपुर मेडिकल कॉलेज हांगदोखरे प्लाज्मा बैंक अदु हक्सेल मंत्री हिमंत बिस्व शर्माना हांगदोखी महांगना हाई मी अहुमना प्लाज्मा दान तौरकले रैपिड एंटीजन टेस्ट हेना मसिंग यामना तौनबा राज्य अदुदा कन्न होनरी हाइनसु मंत्रीना थाजबा पीखी महांगना हाई चादा सिनो दशमिक अनि मरी खक्तमक लैदुना लैबाक असिगी ओइना मी सिबगी चांग असमदा ख्वाइदगी नेमली नागालैंड ngarang नौना मी चामा मरी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मसिगा लोइना राज्य अदुदा पॉजिटिव ओइबा मसिंग लिसिंग अमा जमापन कुंट्रामंगा सुरे हक्सेल अमसुंग याइफा युम्बाल मंत्री एसपी फोमना हाई नौना पॉजिटिव ओइरक्लिबसिंग अदुगी मनुंगदा हुमफुनी थोइना दिमापुरदगी 19 जुन हेबोतोदगी 13 कोहिमादगी 5 वोखादगी अमसुंग अमममना मोन अमदी फेक्तगिनी मंत्रीना हाई मिपुंग खुदिमक सोय अंगाम थोकहंदनबा पॉजिटिव ओइरबा मियोइसिंगा समनरुबसिंग थीबगी थबक कन्न चथरी मरक असिदा ngasi कोहिमादा मी 9 अमसुंग नाबा फरकपदगी पुन्ना नाबा फबा मसिंग 495 सुरे डिस्ट्रिक्ट कोविड-19 हॉस्पिटल सिंग अमसुंग कोविड केयर सेंटर सिंगदा हुजिक अनाबा मी 1950 लायेंगली राज्य असिदा हुजिक फावदा मी मरी कोविड-19 ना लैखिद्रे सिक्किम दंगारांग नौना मी 9 कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपदगी राज्य अदुदा पॉजिटिव ओइबा मसिंग 459 सुरे हेल्थ की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पेमाती भुतियाना हाई इस सिक्किम दा नौना मी 8 अमसुंग साउथ सिक्किम दा मी अमा पॉजिटिव ओइरखी हौजिक फावदा मी 234 नाबा फखरे एक्टिव केसना 365 लैरी सिक्किम दा हौजिक फावदा लाइना असिना मी अमा लैखिद्रे मरीना इंटेंसिव केयर यूनिट दा लाइकनरी मेघालय दंगारांग नौना मी 19 कोविड-19 पॉजिटिव ओइरखी मदुगी मनुंगदा नेगिम्स की डॉक्टर अमा याउरी हौजिक अपुनबा एक्टिव केस 4 सुरे हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर अमन वारना हाई मेघालय दा एक्टिव केस 4 लेबगी मनुंगदा 134 ना इस खासी हिल्स तगिनी मखोइदुगी मनुंगदा बीएसएफ की 230 मिचम 238 अमसुंग लानमिगी 58 याउरी
मिजोरामदा ngarang nomaijing numita mi 55 COVID-19 positive oirakhi maji taraga raija asida positive oiba masing chamri munipan sure anoba case 53 di Aizol jila dagini amana lunglei dagini anoba mio sing asigi manungda ni phutareti security force kini makhoi leiba ki tongan mafam dagi halakpa singni tabiriba pawatsi akasbani imphal dagini Oxford University na saba COVID-19 vaccine ani suba amasung ahum suba tangkaki oina mioibada clinical trial taunaba Drugs Controller General of India DCGI na Serum Institute of India SII da ayaba pikre ani suba amasung ahum suba tangkaki clinical trial SII na taunabagi ayaba du COVID-19 gi subject expert committee na pikalakba recommendation sing kupna khanaraba matungda ngarang numidang athengbada DCGI Dr. VG Somani na ayaba pikhibani Central Drugs Standard Control Organization gi expert panel na irai numita Covishield kauba vaccine adu Bharat ki mazhamawu phaba mio singda ani suba amasung ahum suba tangkaki clinical trial taunabagi permission pibinaba recommend tawkhibani ahum suba tangkaki clinical trial tawdringe mamangda pham aduna data safety monitoring board na yengsinbagi asoi angam thokloi haibagi data adu organization asida pikat kadabani Hojik Oxford ki vaccine asigi ani suba amasung ahum suba clinical trial UK da chathari Brazil dana ahum suba tangkaki trial chathari aduga South Africa dana ahanba amasung ani suba tangkaki clinical trial chathari Karnataka gi Mukhyamantri BS Yediyurappa COVID-19 positive oibadagi cheksin thorang oina Dr. Singhi pautak matung ingna Manipal Hospital da laikhre Mukhyamantri Office ki pauna hai chahi humphudra tare churabal uchingba adu haksel bibhagna numit taret ni gi manungda amuk test tawa haiba thorang dugi makhada test tawrubada positive oirambani Sri Yedurapana handak mahakan nangna ruba mioi sing test tawthoknaba amasung self quarantine tawnaba hairi Machin mopagi marakta akhanaba achetpa mari utpagi kumhai raksabandhan asi leibaki mafam punamakta pangthokli Numisida matan mache oibasingna machu kayagi phajaraba rakhi mabung mopagi khujengda sibiduna makhoigi nungai yai phanaba amasung anayek laitani hingnabagi isor khurumjai mabung mopasingna madugi paukhum oina makhoigi machan mache bu ngak sengani amasung mateng pangani haina wasakli amasung makhoida khudol pot kaya pikhi kumsidi Bharat ki company sing amasung self help group singna sabarakhi singna China na sabarakhi singi mahut pungsin sinkre Pradhanmantri Narendra Modi ki Atmanirbhar Bharat amasung Vocal for Local haiba apil adu induna dukandar sing amasung miyamna kumsidi China na sabarakhi amata leinadre numit asida Rashtrapati Ramnath Kovind Uparashtrapati M Venkaiah Naidu amasung Pradhanmantri Narendra Modi na miyamda yaifa paujil piri Manipur gi Mukhyamantri Nongthombam Biren Singna su Rakshabandhan gi thauramda miyamda yaifa paujil piri Malem gi Sanskrit numit ngasi pangthokli Akashbani na ahanba oina Sanskrit ki thauram Bahujan Bhasha Sanskrit Bhasha numit chiga mari leinana ngasi ayuk broadcast tawki Shiksha Mantri Ramesh Pokhriyal Nishank na Sanskrit lon da piba akhanaba paujel amada Sanskrit lon gi maru oibadu pankhi Humphudra mari subaning tam numit lakpaga mari leinana sarkarna lawmi singgi amasung lawu sungbi lakholibe ya phathorang sing nonghongna ning singbe yai Narendra Modi sarkarna lisingani tara mari da sakti hekpairak padagi lawu singu amasung lawmi singda akhanaba mityeng thamlakli haukiba chahi taru asida lawmi singda sakti pinaba amasung leibak asigi lawu singu chakbat hananaba sarkarna thorang kaya lokhalle AIR News ga wari sanabada kendra gi lawu singu mantri Kailash Chaudhary na hai sarkarna lawmi singi senthok ingkumjali sing ani kunni thoi phawada saruk ani hengat hanaba pandam thamli mahakna hai PM Kisan E namna chingba thorang sing asina lawmi singda kanaba piri mahakna hai pothok padagi na kaithel le yonba phawada sarkarna tangkap khuding makta akanaba mityeng thamli aroibada maruoiba pau amo hana Manipurda total lockdown na maram oiduna lambi sorok punamak pungtak takle lockdown sangthakibadagi miyamna tangai phatana jangba polam sing phangba ware hospital da laying duna leiriba COVID-19 na naraba miyoi singna smartphone amasung tablet device sing sijanaba yahanaba kendra na hairi
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी साब कोविड-19 वैक्सीन भारत अनीसुब अहमसुब तांककी मियोइबदा क्लिनिकल ट्रायल तौनब अयाब पीरे मचिन मौपागी मरक्ता अखन्नब अचेप मरी उट्पगी कुम्हई रक्षाबंधन ngasi लेबाके मफम पुनमक्ता पांगथोकली पाउ लोइजरे।